Ebia me ne pani be di ehia me hu no TV so bia mani age cause ode akoma pem ene kasa na wachiro ne eduro eye ene nyame tumi tai eduro chi ema no eye yansafo nyina agya ene twedi ampon so abonu brane habama yenni ne mfa ensanse ho yabe Dr. Sharp Herbal and Prayer Center and what's na mekan akraba ko de bibia boko nyame Adom ade ake die eso bet na to ye no obi atimi we ni amaji 15,000 and as dabi me de me duro na me ye no ye akoye se adenini yeah me duro sam no azan nim okay ade a me mpeni azan okay me di nsofo achepa 97 nyina na me ye sofo asofo na egwo Ghana anum a obi mu ye asofo mpanyimfo ne se o ye ya wa asore koso an ye fe asofo panyini yeah aha o mu nyina minim bebra ase okay pati na me cho beteme no me mpaza okay enti na ma me kofa haban no e de ba be ka ho for ayaresa okay me ye panyini pa wa atwea number 2 okay obi a ni me sofo mo se wate ase ma duro no mfeli obi a nu onuma obetimi enya wanga na sidi e de afiri ho se e bia ma kire se sei me yema na anye ya mema osika sei no obi antimi enya bi obi antimi magi dabi me start obi a magi bi e na obi aso ntimi magi bi wate ase because on ton kontompo mama dabi ade a me ntimi nya no wo de ba me onum a menye okay wate ase enti na me ya na ma involve mu media for no se se bibia e ya azan omomfrew yeah ni obe interview me bia wate ase ene ofrew se ya mia me firi mbotom na kese my wate ase fraud mema ma ni eyi na wa ma mom promise on 500 million obi ani obenya wate ase bedro me no ni nyina ya adwuma yeah ena nyame ama me bofo nso so a ono nso so time achi a okay me din didwuma enti ne ya mixe enti se nipa no so yare a oba me ho no ma ne yeni ye no akasa se ade no ye hwe sunsun mu na se bia wo na wafuma okay obi enu no ma onfum ya ohaw ebeba ne so nya ye etia no okay job nsam na ye ka na de ye yi bi na ye de yi wate ase ye de to anansesam obi on mo nya hwe enso so boa so wate na me twa ofuma ena aya anu matimi ba oso yeah enti eba ne sa na me no wakwa nechi no me hwe sunsun mu etena ase okay yedi ya judi asere ede man se bia nipa bia ne mi gina so obi a ye bone yeah bro nsam hwan obi a ye bone wo se si akrampo ka metima ka se obi betimi aka kire Yesu se wa ye ne bone yeah o te ne mecha papa bi ye wa atwa na oba ohwesoro se ya wose wahun se wani ewu wadi nyame na kasa oduru wa on sa atwa no woso ofura no wase se wahun se wani ewu wati ase odi Yesu kese nioma bi ohia no on se fi se nyame ne bone aha okay sa na tie nti yesre ade mam yade we because ubetwem no yade yarwa bi se cancer oh you have liver problem prostate cancer what you say nipa baako onu ni kidney timi ye we enya problem na wenya diabetes we wo chese enioma sandu nipa no ebra dwene ntiase so nipa baako pe sa yade no baako pe do bi so a neje na hu chese ne kono enya ize what you say bia na da so nim se sa yade we se eba be kume yeah sabo nyame amwawa obua because hospital ono okwa aduno mo be ma wo me de obeto so saa kwesi se wa no nyame beto ne saa afro obi anu ono apart from Dr. Sharp say obi anu ono obetima ka cho se obetima mo diabetes edua manako enko me ma diabetes edua dana me ma di asikire okay what na me cho ye wo nuro ni nyina yade no apart from achacha kompo na kwata yade na aka ni nyina yeye achacha kompo eno bi onya kwata ai yade ni nyina yeye Sharp sasa yeye yade ni nyina HIV nyoso ni adro no na lie obua ati na me cho obua
Ghana president Clinton ni enko say ebi o de esi fu abasi ye nso munyina obi enu onu ma ne ho ento no munyina ho beto mo because ye nim adwuma na ni so na me kyase ye sere di ka sere ejew okay ye pa achew na abofu a mikita no ye woni ejina so say ye sere oyiro nsam a ye bu nsa no wate ne me chew me no misha me na no nim haban pa na nioma edidwuma wate asfo sa asisu pa so akase no eye ahaban busum a maka ni nyina busum ya ahaban yo ana onim sa busum bia wo na ahaban okay busum na ni a mo yesi wo no ma ya na nani ni na so ni ade de ko ni ade no esi wo kwa wate ase busum na ngasa o mo ka na ngasa busum ni ahaban no okay wate ase sa na tie okay enti ye ahaban ya nioma kase ehu pa on say di duano di duaba no na fa na haban sa on say sa wo sabi sa wa yare da ama nkrofo asando wonum koko pempa wo bon say o mania start idea be agi because wadi aduaba no watimi adi aduaba ne bi ti no wo system no on be ka say o wadidi ni de na ka say aduaba ne bi idea be akonimu wahu ina haban no nso so ewo ho on say ne me wo ba ye 9 years na me na kire me kwanse ne motie ni ade o mo kan nyina ye wo se ade a de stop o mo ye wo bi achi wade okay ye wo mfidie be ye wo mfidie a wo betime sum tese ya ache no okay achi motie wonya adwuma wo ya ma ne kwa nya adwuma biem pati ase nti se ade na ya wo no me na me ka kire o ade enya ade bi anso ehu o ada ne bo ode bi wa ne o man keten bi ka kire bi mpo etimi nuru baye ebia 20 cedi ubetimi set okay wo pese o say nasa o de ne say enye se wo sayare ne keke ne mo hweyare ne so sunsun se eni sunsun awmu asere de ahaba na ba be ka otu yade no asekra okay na akwaye nso say ebia bibi aboa bi ti kurom okay so ekurom say na aboa no wona eyi no aboa na pia kuronda so wo ho wa ma aboa na pia kuronda so wo no mtia wo se wodi adurogum na kuro ni timi ye de be ewu aboa ne na ema kuro no mu sa na ya ne o ma na tie enti se ye di kan pam ayi pataku ansa ne ye gina no matu abrekire fo anya sa wutu ne fo na wo ba fa ho ache no se kwati ase okay enti ye hwe enti ya de wa ye sa no pressure diabetes stroke condemn one yare ni nyina yare sa no yade na din na chronic ehu ni nyina no ni nyina be to Dr. Sharp wow enti ahemfu ahio be honom nde enye na wate de mecho sa na tie na me be start so ma bi makwanya mo ma ba special consultation okay wate ase sa na tie okay eti Dr. Buena yenya number no ene ba bia wo we bia nam ka bia obi man muso ka crefri ni TV ho no otimi epe wo kira kwan ya nkwa kwa de ma no eti hifa na 1 ye be hu number be so na betimi afro nya Dr. Sharp oni branch o ba bia gisa oba kasua okay uti so obi de aduro bi na yi bi ton ya me pa to nya Dr. Sharp de dim chisa me pa to nya onu a unton do abonte me pa to me mfa me duro nsi kam na nka nini mi West Africa Herbal Award me yan wo me honko a manfo free ba bi na eba mi nka me distribute na nka bi no mu wo ayi drugstore so nka abegwa na me duro bi amfa bi nsi kam se de mfa ho nsi so eti kasua okay udu kasua overhead na sia okay no afa ka eko new market okay na wakase obesi o ADB bank Agrek bank tie location yi o usu Agrek bank wo no ma ukwu enim ketua bi on sub right ya the soundboard ketua bi kura mpasio person BDS o on sa ukwu enim kakra bi on sub right fitafo bi wo do also ukwu Dr. Sharp every day bi aso me trans hwe nyame ma okay what you say every day na oba na se wa me humi a enkyere se bibi nie obeye duro na ma no oye me yire okay what you say o mo na mo ye lockdown nyina na me o de mba so mo bo be 12 year o mo na ye me bre me ti o ni ma adoma chede ne wo abusuo ni nyina sa na tie Dr. Efro number de enso numbers ni 2 okay 0266 14 another 14 6 9
050 050 554 554 19 96 96. Mami isi ya no so ba akubie. Okay. 050 050 554 554 19 96. It's number one number of Frabenya Dr. Sharp. Ekonwo direct ensi obia so. Ankura no fa kura na ya training wo mo. Nsem ni nyina ba sia ba bewie ewe ya. Dr. Benasi. Na fiada nso ya kasa wo afidie so. Okay. Nti wa anya bia ntie ne na fiada so betia. Eno ane so befre na wo bisa. Yesi betima ama ya anya ama wa. Mom frɛ you award na be ju sika. Dr. Das nyame nhyira. Nyame nhyira so. Pa wo ye de magana de hye. Dr. Sharp na mte se ne twetwe enkombeni de akwasinsia. Ebre we de se be musuma. Oman hene kwa bana santene abadwafo betena se de pensem dwumadi ato aso de ama. Akra.